Adam Umashankar Debbarma. Honorable Chairman Sir, and admitted question number 23. Honorable Chairman, Honorable Amnesty Sumung Abdini Bedek by day, recognize Sataga Bagai Pajak in Hamane over the recognize Sapajak money Abdini Panda by Pajaga. Take a share question to Borman Umashankar Debbarma. Need question number Shadi. Sir, and admitted question number 24. Honorable Chairman Sir, admitted question number 24. 2018 BC Sini, 2021 BC March Tal Jora, Nukhung Hamkari Samung Batang Bai, Nukhung Busuk No Nogrok Tangi Rizakha, Tai Busuk Rang Bai. 2018-2019 BCO, Nukhung Hamkari Schemo 200 Nok Tangzakha, Khungsa Nok Ni Bagi Rangbaika 8,75,000. Bebagai 17 crore 50 lakhs Rang Sabaijaka. 2019 20 BCO 150 Nok Tangzaka. Khungsa Nok Ni Bagi 6,20,000 Rang Sabaijaka. Bebagi 9 crore 30 lakhs Rang Sabaijaka. 2020-21 Japan Oro elected administration ni Mea Paika administrator Faimani Ulo for complete 1 year Kuno Nukhung Hamkari ni Hamkari India Nok Tangdaglia. Honorable Chairman, and a supplementary question tonight. Nukhung Bobo district of Ekaba Boro Dakaro Tandaka, they are looking Abosta, Abu Bahai, Kahamkara Tandaka, they complete them. Honorable Member no Balai Hambai, Anithani Jatoy Todongo, 2018-2019 West Juno 40 অর্থাৎ 40 হাউসেস বিল্ডিং খা খামতিং বাড়ি হাতাই কতর বিসিও মান্দি সাবজুন খোয়াই জোনালো 40টা রিজাখা 43 মাইলস আন্ডার মঙ্গিয়া বাড়ি সাবজুন নর্থ জুনো 40টা খেদাছড়া সাবজুন 40টা বাচ্চুপাড়া ও পূর্ব দলুমা বিসি দালাক সাবজুন Dolaya 40টা East West Govindabari VC Samunu Sabzun Rogo Tangzaka. Tai total abochoran Kazimbo Saka 17 crores 50 lakhs total orang Sabaijaka. 2019-2020 150 Boroboro Rizaka 30টা West Juno Mandi Sabzun Khuayo 30টা Ratanpur Village Committee Anda Vaizalbari Sabzun Dolayo 30টা Gandhipara SK Para VC Monu Sabzuno South Zuno 30টা Bagacha Tola VC Under Korbuk Sabzun North Zuno 30টা Kanpui Robotangzakla Aro 6,20,000 Klaye 9 crore 30 lakhs Rang Sabaijaka Bebagai Tabuk Jora 2018 ni Simi 2020 Jora
26 crores 80 lakhs rang sabai jaka ebong borom ganang chini member je proshno tisaka je onno rokni obostha bahai angoro tribal welfare ni daitto na harmani ulo puilan ang thani kaisa file phaika file ni size dubai ang kiri kai eta office ni je file a file ni ন্যূনতম একটা সাইজ দङ সেমো একটা অফিস নি ফাইল মোমসাং হয় নুকুং আমাদের স্কিম নি যে ফাইল আনথান পাবে এই আনি মখাং কলব জাগ একটা ফাইল আনথান সবইটা তাম 25 দিন পরীক্ষা আনে দিন আধা ঘন্টা 10 মিনিট 15 মিনিট কে করি প্রায় 25 দিন ফাইল স্টাডি খাইকে হোয়াট ইজ দি ম্যাটার এটা বিরাট এনকোয়ারি কমিটি থাকা Enquiry committee o chief engineer babini additional CEO porjonto aro enquiry o man nokhor tangi enquiry nokhor ka nishoy nok ni quality ni byaparo proshno kaka additional fund ni proshno phaika shesh porjonto CM ebong chini honorable EM health bothangai public ni bibhinno complaint claiman bage aro thani ma nai khaise tao iso jokon file am thani phaika this time I have already recommended that there should be high level technical inquiry additional fund only can be given if technically everything is in sound condition sangaroni khobor makha je somosto nok tangrakha chhapti leakage jung tong and the climate bagai borogro tongu aro jodiho but the condition of house is not good borogaro tongi mai however still pressure is building up additional fund release ma khlaine bini bagai the process is on abo jokhon enquiry nai technically amno kaham klai khlaimani ulo I think I will be in a position unknown rogni position bobo high khaise but at the moment or non-rogni obostha tei klaija however there is no complaint from west zone kwaizuno ban thani kono complaint kari this particular complaint has come from north zone thank you